Nyotrap National Youth Front Southern Border Area po gajing alam ubak kelang thongni Presiden da gajing sokya halor gajing sniu pelat surok wailoi balat umpung hak arpu trek unaitung arajar arpusau kelalum ya gajing alang ki Association kali kamai boper kentup ega Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Central Body KMC TO DA Southwest Mawsynram Tourist Association, ke South Semper Tourist Association, kalau ba Tourist Association ki try bus kamai bat katuk ani ki kali jengki Roshimet. Uba kelang thong ni habakran ni kelak patai kubor ule thu bahadin ke jingelang ka seng lembat ki association boper. Dago be kesur klarai bakin sepenlong da ke jingelang pat ba hayo balat pada Mawsynram bat ule thu ru ba ka seng nang ni syakamat kan sepenjur syo ke jinge ki lara ke sarkar kam sngap ban penbahan ni penhe noi kesurok no wailoi shudu umpung ke bagi pat ba kena than kilamat jeng ye daki pop snem ki ba jeng kerana kena kesini kilong President Secretary jangka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ba Moslanda bat ba Peter Marbanyang, President ke South Semper Tourist Association ba Baniwel Wanyang, President ke Mawsynram Tourist Association ba Esnong Siet bat unong ilam jangka MCTO and DA Southwest ba Planda Thongni nanti kejongi di hakabide bat kani ka bentang sengoban ong nagleng jongi kum ka South Semper Tourist Taxi Association ni ai ke jing kersan ke bapura naga benta kani ka seng ya ka ba kala simkhia habide bat kani ka mat ya lor jongi ke jing sniu jongi surok di nomor kata nagleng jongi ni kum ki driver ni kendu sibun kijing habide bat kani surok hendrai ni sutunat sibun pat ba kani ka seng Trimon Subha na ka belong ka wain na kani ka dong ka thain ke jongi ke bala sim ya ke jing kli bat ke bala sim ya ka la ka jing ka manda ka mesim jong ke jing sukya kala sim ya kani ka rai ban pensngau ha ka government ya ka ba kan pet lem kan nyaulam ya kani ka surok habide bat kani ka dong ka thain ke jongi lamba juga ni keji kendu ka don ka resolution ka ba ngilishim but ke resolution ka ba ngiliyo e ka ban shim ka day ka way but kata kalong ban penlong ya ki public meeting hagi artili ki jaka hagi artili ki jakayo but kata ka day apo balat but apo Mawsynram but kabar ka resolution kalong ba ki jingi ki ba nangni syakmat ya ka ba kum ka seng kan seshim ki jingi ki bujur na kamta ban pun urlong bat kamtam e ban pun smo ka sarkar na gleng jong ki asen bu fer ki la pau ya ka jing ai ki kadiang ki kamon na kamta banginyo ya ka jing anut nam ta ka bahamian ka bakta ya upat lang jong kani ka dong ka thain na du ubarit hadu ubakra hadu bahe ti kata gadi kita gadi ki artili ki resolution ti nagliang jongi kamde ba kandon tanggung gani ki kandu ba menta gin sadon susu ki kandu bat kata kalong ba ngin seshim yagi senjam ki ba tenge kumangala krishman nakamda ban pun urlong ye kini kijing rawa ke jongi nakalyang jongi kum ka truck owners Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association ngi ai kijing kershan ka ba pura ya ka kani ka mat ka bala shim da ka HNYF jong kani ka time ti kajing ai jing kershan jongi ya ka seng HNYF kamde na kanu ka benta nakaling jongi kum ka ASEAN ngimdon kanta ka benta boongin persya sorka henry ka kajing kershan ka jongi kolong ba kadai namta kajing kta bat kajing wanra kajing bahan namta pai ba ye namar ni kajing syam jongi kum ki try truck kum kinoyalam jong kini ki truck association habas niu ka surok kan kta yu pai ba namar ba ladangi kit bun ya kamar kataru kan sawanra kajing ya ki kali ki jongi bat kawanra kajing yu pai ba ubadan syedi kitan ba kasurok kalong ka pasniu bat ladangi kit kendiat mo ladangi kit underload ladangi wan kit syeni kitan gini kamut ba ya ka bai kit kamut ngi hapat penkiu tendang ila penkiu mangi
kum kita try trok bat kinong nya trok ya ka baikit jingkit ya jinun kam jingi pait ba sini bakut kan keta na ki pait ba bat ya ka e ka ba kin hapsiu ya ka dor kin hapsiu ki pait ba ya kan ni ka we kan sawan kan ra ka jing e nam to pait ba halor kan ni ka nong rim na kalian ngajongi kum ka association ngiwan man kersian ya ka e ka ba na kalian jong ka kunhun HNF kala shim ya kan ni ka man bat na kalian ngajongi ru ni hadin balada ngi lade ya keren bale ya tai ya thir sani bha bat ka senge chujaf bat hoj hakini ki sngi balada na kalian ki kali ki jongi ha bagi kit jingkit ki la kit hap kit palat put lada ngim kit palat put kamut ba kan kanora ka jing yang ngum ki trai kali namar ba ka jakaru kala jangai telada ngi shim ya ka bai kali tang khendiat kamut kawan ra ka jing yang ki kali ki jongi Tenrai hadin bang iladep kejingalang bat kino alam jong ka HNF. Na kaliang jongi kum ka association ngela ya menjur nadu mentah kasengi. Bagi kali jongi haba ki kit jingkit syakini ki jaka. Haba ka surok kadang seni gum ni ngela ya rai bang nginum kit palat put syu. Ngin kit no ya ka jingkit ka jongi ka balong hapo. Ya ka ton ka bala abu da ka sorkar. Bat na kaliang ka jongi ru ngila kada ka mengirai kum ni. Kawan ra kajing singan ya ndai tang surok ndai kawan ra kajing singan ya ki pait ba ki bayat lengba kan ni kalenti